Nakadaw ka jeng ki hapo kari Bangladesh kalawan lam ya ki babun na kinong Bangladesh bakin wan rung tu hapo ka jala Meghalaya klem ki kot ki sla ki babyang kanang ban khanglanti ya ka jeng wan rung tu ki bar jala nakaliang ka sarkar jala lungbau deputy chief minister ba Preston Tensong haba ajengkran shakilat pathai khubor ulapan bana ba hak haput jong ka jala en penlong da ka curfew ka ba sedang nadu menta ka sngi nadu ka hendrew baje janmet hadu hendrew baje men step kene ka curfew kandang yai petang tat hadu da en penbana da kumwei pat Canggih, Komnasan Maji Sansteng ngelakot ya ka meeting ka bangkerki hadin bang UI ya kecing jiang te ya po Bangladesh hakata ka Prime Minister jom ka ri Bangladesh kala saino baki kenlum bi kenang bu kidang ni kidang bu ting la sim ya karai naka benta ban yada ya kari India banyadah ya celai berokui na sim ya karai bang nadu mentakapit ngin pentrikam ya ka curfew kabanya sedang nadu kapor riu beji mengi hadu riu beji menstep man kasi tat hadu bangin da pendik da kumwei pat te ha kabai dei bat kene nga kerpan ikinong song song hakini di border area kam tam ki baya tuku bat kani ka curfew kamar kani ka curfew kaba ngini impose kaban trikam kolong baik nadu jiru lain kabang iju ong ka international border ars pak mitar siapo jom kari India lane ars pak mitar na katei kam international border international boundary siapo kajelam rajuni tenar daw nga kerpat pekinong song kini prelang matersorkar namar ba ngimpa banyo iya kino kicingcia kita snusi hadin banyo ya ka kedrum keram kabacu hangte hapo kari Bangladesh. Dan poin number 2 ba kajing don ki BSF personal hakini ki border area jengin poro ngaku akan ong ba pasarkar India telah hak gerbang susu kendai battalion kini ki BSF personal hakaba idon menta hapo ki border area jengin poro bat ong tang kata menta pasarkar India kadang pergerak susu ban pak ki additional force sene sapo Meghalaya jumi namar ba kalong kecaka kaba lese kaban ketak nuko ya kanika kenrum kenram kaba cia hante hapo kari Bangladesh kumba ngilaya yo baro jika kami di kijing long ya kanika kofi bade kata namar yo lese kindon jiban siwan rumpu na lese tamban lai de kijing in ngajong kalah bandong kata tengingi prien balese kalah benci aku kita nak lah tahu ngin masih panuduk tak kami ngin hapan impose curfew kumang ong yaki na jero lain ars pak mitar ide bas itu agra na jero lain ars pak mitar sepok mikla lene sepok kiri kiri coba itu So you say jai kampur ini kena komo ong pikir ni kebenilai kalau ban prien namar ba ngimla man batai ngimla man tu pa na kalau dalam la sim ni ba decision kita ta cantik pakapa ngin masih kapan impulse ya apa so pi ya ka ada itu sulong baik ba katu governance katrika baca kata ngi petrika very strictly pi ong na ki Bangladesh ne pi ong na Burma ne pi ong na kiwi kiriru kami ka an ka de ka balak fan na ban bangide ban dipor kane ban be ki la de ngin buk ya ki kat ki provision jokaan kena tanda ko mo ti balay menta kekenti ni kap ni haban bu ya additional forces kolomba ni yoi ya ka de situation takalong very unpleasant para ni masih kapan wat bat klam ya ka coffee hakapor menbe